174. Uphakama Nazaretha. Ngibingelela amagcotha lento abayipheza lebandla lonke lwamenzuzu nomhlaba. Amen. Oh, bengithi sengwinile. Mangena umshumayeli ngathi hawo. Ngiyathanda Nkosi. Kanti ishaya eceleni. Bangcwele. Uthi umshumayeli wala ekhaya. Uthi Nkosi unikeza omama bala ekhaya. Ngathi manje kahle kodwa uthe omama bala ekhaya. Izwile amakhosikazi. Amen. Hayi into emayinhliziyo wala amen. Amen. Uthi umshumayeli ufuna sisukume sichaze. Uthi kuze lesisikole esisingenayo lesasikole. Ngabe khona ifu lesithola khona. Mana zetha mahle ngasiphathe ikhanda mshumayeli mana ngizokhuluma amazwi amabili usheba azongipha wona uphethwe ikhanda wona manje umshumayeli uthi akafuni inkonzo ka14 wafuna abakhonzazi akhulume uthi usufika kwesibali banobulu ufike kanjani ngiyakafiki lapho kancele bamshumayeli kade sisehleli sona
lapha ebuhleni ithe makufika sangena enkozweni kavuka nathi thema iqeda inkozo yavuka nathi abakhokheli basebeba namazwi bathi abakhokheli kunodaba olukhona ngithi ukukhuluma abakhona amakhosikazi emva kwami Shumayeli ngaphambi khona bathi abakhokheli masifika uthi lokhuluma sekufikile uthi kunabakhokheli abasebahamba phambili abadala kodwa uthi abafikile kufanele bafike khona ngamaphutha akushita ezeka bathi abakhokheli sithi asikhuluma la kubakhokheli ufike nasemakhosikazi esibuqa phambi kwabo uthi ufuneka sinikele umnikelo sabusocelela lo bakhokheli esebedlule emhlabeni kodwa bangafikile ukubashela habe nawe sekudideka nje ngabe ukwenzenjani ithi indaba yakho ungena unganali icala la ikaphomiswe lecala ngokude angiyanaye umuntu engithi makufike ehleli hamba namithi awabi namamuthi ehleli akhamba lesithubeni twase kunemeeting yabakhokheli funa bethi viva lapha amfamanga ufakuma phela uvela athi sicela isithi uzubona kanye ubona kabili bathi abakhokheli cha abakhokheli nathi udaba lukhona kulabakhokheli abadala sebedlula kodwa abafile endaweni efanele nqoqo namacala khona atholakele uthe mayifika phambili ubhobelo wasebuza kwakhokheli kuthi njengoba ngathi bhekana nesingane sami ngoba bengitshela khona nokuliqiniso sincwadi yathi twase khuluma nofanele ukukhuluma okuyisimina uthwala kodwa ubhobelo imithetho yonke kuleli bandla thina bomama sesishintshile uthi imvunulo ishintshile ufakazi ngoba abayisulela inkulumo nobe yamnedo awintombi zentethelele ziswile awuhamba bayiswanga ukuthi imvunulo isibhoka kusayona kabhombeka ebikuswanga isandla sibiko ayo uthi wasishikile zokuningi uthi wase amagcawu sodwa akuwona kabhombeka uthi ubhombe ufuna amagcaba lakhe washiyana siba sesinikela bantwana ninikela sinikele noma bebe khona sinikele wonke komamkhulu sinikele yakwaleta bengane siba sesinikela Shumayeli omnikelo lo okocelela abakhokheli intethelo uNkulunkulu uthiwa asubeka umthetho amakhosikazi ngoba siyawesaba awukwazi wabuhlungu sabeni inkosikazi lesithoba sabasibeka sigqokile esiqobe ukuthi sabeni inkosikazi sunikele baqoqwa umnikelo lo thema siqoqiwe kodwa sesihamba siyaphakathi kuNkulunkulu socelela abakhokheli intethelo wangathi abakhokheli bafunda into engaphakathi kini babona baqona nje lo sabantu ukhokheli saneneze basithi aphasifuna ukube khona awukhokheli bonke abakhokheli ufuna uhambe wasa wathi ukhokheli wasegoli ufuna kube khona ngase ngoba umbeke ukhokheli awulapha abaqala njengoba siya ngaphakathi likhulekile ukubafundisa wasethi hayi ukhokheli sikhulekile ngathi hayi ngiyabonga mawami zomfici kodwa ngasiwenza ngicela ufuna angazi nokuthi kwenzakalani wala ngisho ukuthi amakhosikazi waselokhu sikhulume no14 uthi imvunulo yala ekhaya ayishintshwa uwe ngisho nje ukuba ngaphakathi basafaka imvunulo yala ekhaya hayi leyethu amen kodlula lapha kwamshumayeli kade sisenkozweni kade si14
sinenhlanhla thina ngoba ushebe wasibona ukuthi msephuma kuyayifana. Kweminye imizi ayikho into ekhulunywa makuthiwa mhlawumbe umuntu uyaphuma uyogana, akhulunywa lutho nje. Kuya ngendlela okumele imoto engihashini manje abanenhlanhla ababesakele bantu bafika lenkozo yomama o-14 ebese befika laphana bese bayacangatha abafuna ukucangatha bagcine sebecangathekile kodwa angafuni ukucangatha kugcine sekutsheka isipilili. Abantwana basezulwini angazi ngishumayela kuney'nkokolo nje zeyithela nje eyithela nje anganokuyithela kimi ukuthi amakhosikazi angaphinde nje nhlobo angiphe nje amaswidi ngoba phela manje ngempela akwazi ukuhamba ngaphambili kufanele ngihambe ngemuva ukuthi umshumela ahambe phambi kwamakhosikazi. Uthi umshumela asisho ukuthi sifike kanjani lapha esikoleni lapha singomama. Niyazazi ulafika kanjani? Lafika kanjani? Ayikho edlula isipidi boyinkosikazi. Ayikho edlula ukuqinisela boyinkosikazi. Ngisho ukuthi ngane zami mina ngivala indlela vele ngisemancane nini. Kodwa ngikhuluma nganazi inkalakatha lapha abangemuva. Esebele isukwana bakithi. Ngelinye ilanga mangcwele ngathi ngiyahamba ngahlangana noMshumayeli khona la lelizwe ubuya ku14 uthi kimi awusho umkhokhi omncane ngithini kumakhosikazi ethu 14 ngithi usho njani uMshumayeli ufuna ukwasidaba ka14 manje uthi cha mina bakhuluma nonkosikazi wami endlini hayi bangathi ukhuluma wona number 2 vele khipha amehla phumela ngaphandle. Wathi uMshumayeli okhuluma ngangani oyikhulumayo wakinekala mkhokheli manje watshela amakhosikazi ethu ukuthi leli bandla siyakhiwa wakinekala ngathi shona asethuthele file wala ngifuna ukusho ukuthi ekhaya amakhosikazi asithi sithini ngizwa wathi ngisiyona yakhiwa kanjani ukuthi qiniseke ungathi ungakhuluma ngoba yena zange bekhona isithenji ngakho benhlanhla nasi namuntu kwezakalani kodwa mina ngayicelela nje usheba ngathi inkosi icela masukuphumento ungiphe nje yazi ubaba nje othela ufulawa ekhanda lonke angasathi buwa impela. Bantwana basesulwini kuziba inkosikazi kodwa-ke ikuphi okugcono uMamthuli ukucela nokungaceli ukucela nokungaceli ekhamba umuntu esekutshela nje ukuthi nawe umuntu esangweni angakutshela ikuphi okugcono ukuzenzela nokucela kodwa ngayicelile fanele wenze njani. Yebo-ke sefikile umuntu kodwa ubekhulumile nawe wathini wena thetha ufuni uthenga ufuni na mayicela athi ucela ukwandisa umuzi uthenga na ufuni na osizakani ngani mese etshela inhliziyo yakho ukuthi yayenza uzoyenza noma budwe kumuntu ngaphansi kodwa uzoyenza othi uzothetha okhala ingane nesitoro ekababona ekhaya ukusuthi bosovani angwana ufuma ulungile ekhaya ingane nesitoro uphuma igosa lapho udlala yangane cha khona temposi ikupha mngcono ukuthi ingane isele ekhaya kunomlomo odliwa lapha isa nobani hayi ayikithandane hayi angeke ingane oyithandana unile khona kodwa futhi manje ngephumuke ikisala lekhaya lokodlela esitoro wathi isaka londlela ekhaya abakhosikazi noma namanje walakho umyeni uhambe kusho onyazini ngeke inyosi labo zabo 2 izothini
uthi sebenza umfazi wami mama sibuyayazi uthi babuyele ungahliki akasabuyi nasekhaya lizoshunyazwa ukuyabosaba kwendawo ngeke uzathi mntana mnazana sakho nje uNkulunkulu kunikile nankameke sebenza hlale phansi liswele ngane zethu igqoma thile ekuseni wiswele igode ey'phiwe lezi ngane ekuseni wena umama sikunika ini zukunikani lezi ngane beyikhuluma kanje sikhuluma amaphutha ezwayo ukuthi sibadala singomama zithi lokho sikwenza sithengisa ngoNkulunkulu wethu manje ngikhuluma nje nokhuluma uthini wena uzohambe uyogana kusasa lengane ukhuluma uthini ithi inkosikazi lapho emzini wakwasibiya ngihleli yangena inkosikazi yakhona la ekhaya ithi ukhokheli kanti ushiyusha ithi ngani ngane yami uthi yasithema ngithi ngine eteksini ithi ngasibola inkosikazi yedala kunami emhlophe ekhaya azohlala la ecakwa esisabona ngani uthi ngathi yebo hathi yase lento ingephethe bodwa wena uzosiza kulo cha mama mina ngicane kanje uzofika kuthini ngoba wena futhi usize mina wathi hayi shodlalo uthi wena uzokhipha lenkinga uthi mama yini uthi hey ubaba wami akasalala ekhaya hayi ngalani baba ekhaya manje noma phaka kumphihlwa kokudla kodalala ekhaya ithi lenkosikazi ngokhokheli ngathola ngacaba ngasethi mama sengizwile lokushona uyazi ngoba bengaselala ekhaya into ezokusiza ukuthi ugeze bemuhle bese uyapheka ethi beyisikantabo usiyabingelela ebese ugeza inyawo wathi abantu mamozela ezinto ey'ntathu ukuthi beklini bese uphela umyeni wakho bese uyamgeza uzokwento ezokwenza uthi bengasikhokhela ithi beyiqosha ukuthi asuke kini uthi yayisathi lenkosikazi ni-address yakho uthi ifoni yakho wasemnika uthi ayisisi uyihamba uthi ndani nkosikazi uthi thema ifika endini nkosikazi yenza lento eshiwo lo makoti wagezageza wapheka wahlala walinde umyeni wakhe vele uqala endlini bese edlule ey'ndaweni zakhe uthi wayesefike ukuphekela ukudla uthi wayesiyamgeza uthi yathuka indoda athi hayi bo kwenzakalani namhlanje kimi wena ugeza mina uthi hawu baba ngiyekufanele ugeze baba wathi ucela uhlambuluko yanda abahlala ngaphandle beseyikhala ngey'ntobini befuna ubona wena usakuthanda na soyimele usitela amafowethu walizwele amafowethu wasitela befuna ubona wena usakuthanda na uthi uthi lo makoti uzosefona emva kwenyanga ebhiki esefonela athi hamba nami yabo into ongezela yona sibona namhlanje ithi ichitho sahamba lolo langa isho ukuthi engane zami hayi lokho akuthola kubo akubulali lokho uthini umpanza ulaba abatholayo uthi lokho akunabo ubungozi nami ngithi kini akunabo ubungozi lokho lokho esikhulumayo abukho ubungozi kodwa kwenza wena uthi wayinkosikazi be-strong wasiphatha umuzi wendoda umisi ngasekhona mikhona abanye phela bedoda besabile ethi ukhululekile kanti akazi lapho esejele ngempela-ke manje hayi wankosikazi siyakhele misi ubani ozahlula umzwake abasathi umthele emshumayeli befikisayo funa kubheka ithempela usabathanguni kodwa iqiniso nje funa ngithini bakwethu ngiyangithiphisa ngithi ngoba ngabe ugeba umuntu wakuthi masebethenaba bayenza into bayenza manje ngiyangithiphisa ukuthi kupha kungcono uthi nganisekhaya nomendlu wetabeni uthi umgumete sesithi ingane zawe ehlahla ihlahla sasakhulela ihlahla hayi mina ngifunda nasehlahleni yakakhulela ihlahla sasalingane sasekhulela
hayi bantwana, hayi uNkulunkulu uyasiza sibisibindi. Ngoba kunayo ubungozi lento. Usho njani bazi? Uthi abukho ubungozi lento. Isibindi nje. Phela uthi yise umoya. Yise umoya. Nje kube kuhle. Ngibona ukuthi hayi bafotha ngeluli. Inkosi bemnandi u14. Akhulumile amakhosikazi. Akhulumile amakhosikazi phela. Yabona lo bathi ababongela abantu abayitholizela emakhaya kubo mhlaba ephuma. Bayithola la washeviya. Isho ukuthi amakhosikazi episana. Hayi magaleleka bafowethu nahuzuka lapho kuzokhona inkolelo. Nkosi msemzweni. Amen. Nginikeza umama lapha. Mazulu. Sukuma ngibingelela abantu egameni likaShembe amini. Ngiseqeni ngihlabehla ugcina amashawuva izwi liyasha. Manje akusava ngihlabe seshile. Sengithukile. Mangathuka nje vele lishebo ngibe qaba. Siyabonga umshumayelo siphi inkonzo ukuthi asikhulume amakhosikazi sindaneso. Kodwa kunzima. Ngithi mhlawumbe uzogcina umkhokheli asikhulumele sonke. Kunzima. Kunzima. Kesabe yakhaphazela umzimba. Khuluma abantu kwabangcwele. Kodwa manje kuyaphoqa. Cela uNkulunkulu ukuthi angiphe ukukhuluma ukuzophilisa abangcwele. Ngiyesaba. Bangcwele samakhosikazi emizi. Samakhosikazi emizi sihamba u14 samakhosikazi kaShembe. Bangcwele uma usekhulumile umkhokheli kodwa kufanele nathi sisike lijika ukuthi siyafundiswa. Sasifundiswe futhi emakhaya. Inkosikazi ekhulumayo ke azoma enkandla. Mambokazi Sibongo. Ethempelini lesethulane ekhaya. Egoli ngisasanda nezwe. Bangcwele siyezwa uma mina bengingayanga ebuhleni. Ngicine ngihlulekile ukufika ebuhleni bangcwele. Kodwa okumnandi nokuhle abagcotshwa bethu basithathela ubuhle babekela ekhaya ethempelini. Noma ungayanga uyawuthola ukuthi ubukhona ebuhleni basiphathela konke. Ngike ngaphatheka kabi uMark 14 mayikhuluma ukuthi ecela ethi inkosi ucela umsiza amakhosikazi angawasabi. Ngezwe ngishaya uvalo ngingaza kwabuhlungu
wathi amakhokheli abayile ezulwini uNkulunkulu ubuza ukuthi amakhosikazi bawatsheleni. Kube buhlungu kakhulu bantwele, ukube bengazi ukuthi sizophiwa ithuba mhlawumbe ngabe ngibalekile ngayendlini, ngabe ngibalekile lama ngiphume enkosi sengibaleke ngamanye kuyesabe kuma phakathi kwabantwele ungathi uzobheda ngisho umoya ugcwalisiso kunzima. Kodwa kube buhlungu ukukhuluma ngokhokheli ngoba naye ukhuluma nje umkhokheli akazi noma sizokwenza nakushoyo ngoba uyasikhokhela umkhokheli bantwele. Abakhokheli bayasikhokhela nangiswa khona okube ngikwenzanga ufundiswa ngabakhokheli. Nala ngikhona khona ngisencane la mina ngifike ngiyintombazane ngazoqala nje ukoti bonke la eGoli ngikhulela la eGoli. Kodwa wonke ukube ngibenzayo phakathi komuzi wendoda nasemhlabeni kaNkulunkulu asikufundisa abakhokheli. Kubuhlungu kakhulu lokhu bantwele. Asikufundisa after makithi. Noma ngabe ingane mayiphumi yoshada kodwa asifani ukuthi sabazali ingane mayiphumi yoshada seyiluleka asifani. Kodwa lokho esikwenza sonke sabakoti nezingane nathi sebadala asikufundiswa ngamakhaya. Ebengasiza ukuthi namhlanje konke okwenzela emhlabeni nasesontweni nasemzini ongathenga kini ukuyeke. Ngoba umkhokheli uzoba ezulwini nawe uzoma. Ubethe umkhokheli umthumeli methi into kancane wathi amakhosikazi akakhuluma ukuthi ubuhle benkosikazi yini. Singakafike khona lesikhuluma ngobuhle benkosikazi emzini wendoda. Ubuhle benkosikazi, inkosikazi ngane zakwethu esingangathi nabadala kunathi nabancane kunathi. Ubuhle benkosikazi, inkosikazi ezokwakha ayezobulala. Uqala kabuhle bokuthi umuntu ugane ekhaya ukuthi inkosikazi yakhe. Masizogana emzini yabantu bangcwele sifika sikali ingane zamakhosikazi amani esawoma bethu. Ufika unkosikazi ozogana bakhe seyidlalile indima yakhe. Eseyidlalile indima yakhe edlala engane ozoyigana. Ngoba kwenza emzini umuntu wenzela ingane zakho. Ufika ke uma menzane seyidlalile indima ezovunwa ingane yakhe legana wena. Ebese ufika wena ebese ushembe emoleka lonkosikazi osedafuzile waqeda phakathi komuzi wakhe ebese ehamba ufuna ingane yakhe ushembe ezama ukuthi la ekhaya bekhona inhlanzi yokuphila ngwamhlaba umama useqedile ingane yakhe. Lokho esikwenzayo bangcwele nathi uma uyinkosikazi ufika fanele utshelwe kwini noma uzwe nangonkokhe ukuthi uma uzogana njengoba inhlanzi yokukhanya emzini omnyama. Ngabantu esilandelayo bebe nemfundiso zasemakhaya zodwa bengenayo ushembe ohlabula izinto. Fanele abantu inkosikazi ufike into yakho uyincengela into zokuphila kubo. Mawufika uzogana makoti, mawufika uzogana indoda yakho ufike uyincengela into zokuphila kubo. Uyincengele nezenzo ozozenza la ekhaya. Ungathi ufike umbhigodi into yakhe bawungene nje emsangweni uphuma nesaka lawo ulahla endlini yakho uvala ikamelo esandleni nesithupha umbhigodi. Ungena nje esambozo umbhigodi into yakho ingoko wena ufika. Ihambile kithi inkomo yakulobola elabola ukuthi uzoyimbela igodi ufika nje. Isiqalo somthandazo inkosikazi mayifika nje emzini ibonde ngesasutha iphume nesaka leli saka elale nkosikazi eyakhulisa lengane uphume nalo efayini nakho sokuvale ube lendlu yokudla angahle gogo usulimbili igodi yokuqala ubusuhambokeka amakoti ingane ifika iphila nje umuntu iqangulisa ufika uliphi izinto engangothi ububi benkosikazi ukumbi igodi indoda yayo uma ifika emzini womuntu. Ubuhle benkosikazi ukwakhisa indoda yakho uma ufika ungabisi isindo kuyo ufika ube umthwalo phezulu kwabazali fika wenza kube mnandi noma kube nzima. Izinto ezinhle zebazali bendoda zishiwe kuwe nkosikazi uma ufika emzini womuntu. Iyenabi indoda uma ufika wenza njalo. Ihlala yenabe mawufika siyawenza kube kuhle kakhulu futhi izibusiso zokuthi uma kadlile uma agqokile uma kajovile aphume kuwe khona into izokwenaba ukubiseke wena nje bese imbekile. Ubani wazi ukukhetha ubhodisi noma umbini mawupheka ukuthethele ukhethe umndeni
makhosikazi umndeni wasemzini mawufika emzini uqhubisele sendoda yakho uqhibisele zey'ngane zakho ngezenzo ezinhle ungathi ngizophatha isikhwama esakho tatana awunakho ukudla wafika lokuthi nje nizuza labantu kuphela awunawo umuzi wazogana nje phela wena ingane yomuntu le ngane egani leyakhisa ukuthi ibe yikhehla ngawe fika unininga mondli fika unininga mjove fika abakoda abadala abangambonanga ushembe bechiba ufika wena uthi uzofela kuyena noma ngabe umawo uphile kanjani manje bethatha nje ngiqeda ukunikeza ukudla uzoguqela kuwena kukinkuzi impela yaziwa ukuthi umama lapha akaphendula kodwa mawuphumela kushembe akhokhele kwenu mamezala wakhenduta yakho ukuthi ingasheshi ngithuneni musuyimvela amathundu damozokala ubuhle benkosikazi lokho ubuhle benkosikazi inkosikazi emba amagodi egcekeni ngezenzo awunalutho emzini mawufika awunalutho ngishingana zona zakho ezikagogo sesendoda awunalutho ebese uhlala njalo mawulele uhlisi uzovuka wenzini lakha ukuhle ukuze indoda ube neyibusiso bayakupha abantu bokundoda bathi ibizohamba ngonyaka othile kodwa ngawe ngani umuntu wekuyami bayakupha mawuqaphela ukuthi mawufika emzini umuntu uvala amakhodi muswavula umuhla legoli nkosikazi khumbula ukuthi wena wakholiswayo njengami khumbula ukuthi mhla ukholiswayo wathi mawuqeda usuku kwaba wahlala ngabantu basibaya osekushawula yini abantu basemzini amakhosikazi namadoda athatha ucela ukudla mawuhlala egolini konke uphaka nini ngoba bekhaya wazophaka phela nje into ozoyenza yonke into esiyenzayo nokusebenza ngiyimoto nayo yonke into sasingayizelanga emzini yabantu sasizozala sizophaka finish lezinto ezicela kumyeni wakho ususiza lekhaya zonke akuzona wayizelayo yonke into eyenzayo uyizelanga lekhaya wenze into embili wazozala wazopheka labantu abaqala ukudla mawuqeda ukukholiswa iqahleli kuwe mangabe uqeda unyaka lekhaya ungasakuphaka emzini ungawuthatha enqadibhiseni icala ubuhle benkosikazi lokho ngoba lokudla ukudlala egolini kawonke wedwa abakho bangaphakeli liyambe igodi lomnyeni wakho ngoba ingane yomuntu le isakuthekela umndeni wawo liphake wazophaka liphake mawuphuma nje lekhono kuphela khumbula ufuna ukugcina ekhaya lophaka mawufika ubize ngisho malume uma kodwa omnandi uphake wenza indaba yakho ubheseni uyakhuluma wevimba izulu bheseni okubuhlungu kakhulu kenkokheli ngibona isimanga makhosikazi ngibona isimanga umkhokheli uyahlala lapha ethempeleni umkhokheli uyahlala ku-14 asukuma cela imithetho ebese ehlala umkhokheli akasebenzi kodwa singangendlela ekhanda ufuna umkhokheli lejulukile emsebenzi uyashumayela kodwa ushumela ngezona esizenza sonke kodwa ayekho ukuthi umkhokheli la ngiphelezele ngiyohlambuluka ukumva umgodi uqedele umsebenzi wami ngesimo ufuna ukwagqibela ubala amagoda akho sihambe emzini nomuntu ufuna ukuthi uzofe bengikhulume ngombila nobhotshisi mawukhetha uzopheka uyabona ma ube udla isithebe lokukhethayo sokungena eziko umndeni bazothabanuza kubani kanti sengibuya khona umndeni wasemzini wakho uma usuzenzile zonke izinto zokumbela indoda yakhe igodi mawufika uthi mawuseli phansi uyayithi useqedile naye usekhathele manje engathi usehlile manje uqaqaqunga nokubona konke kuba sekwenziwe usekhathele nami usekhathele bese bethatha imisebenzi akabayithulu kuhlu esithebeni bese beyasondela bonke ngiyanebela nje kancane lapha bese beyayikhetha lemisebenzi bayihlela kanje bayakhuluma bethaba nogogo le ibekelele isizukulwane sakhe siyodla sona le ibekelele isizukulwane ingane abantu abakhe seziyowela kuzona ngoba siyambona ukuthi usekhathele kodwa akafuna ukuhlambuluka akafuna ukushintsha akafuna ukuxolisa mawungaxolisi ungahlambuluki ufuna ukukhokheli iyabila uthole ilindi iy'ngane zakhe my god le ilindi iy'zukulu zakhe umsebenzi yakho lekhaya umkhokheli uyakhuluma zonke iy'nsuku kodwa limhlupha ukuthi hamba umgodi agqibise kuzeni kodwa nazo zonke alimhlupha akasebenzi anomphikisi akasebenzi uhlala kuze kuze kodwa le msebenzi akuthi ngawusinawo sonke
Akini mshawota ulithi ihliziyo lesakho. Okukhuluma khona konke enguze kubuhlungu mangibona amakhosikazi emahle egqoke kahle kukhulu ukukhuluma kanje khona amadoda noma ngabe kuthiwa incane kunawe indoda uma uyinkosikazi ihlezi isabheka umuntu osilisa kukhulu ukukhuluma kakhulu khona into ebuhlungu bobaba esesiyenza sina amakoti benu noma abakoti benu ngebhadi isona isonto asenzanga kodwa ke ngifisa abantu basiyeke noma osekusenzile asilungise asaziye ngoba kushebe khona izolungu nedithilelo khona kuthiwa nje sasinadithilelo sekukuphela endlini yakho nkosikazi uma umama abakoti ebhekeni umbele ingane zakho umbele indlu yakho ayinamthakathi ayinanyanga futhi okuyela zihluphi ukukhokhela umhluphi umsebenzi emkhokheli mina emzini wethu ukuthi umkhokhela aqede isono sakho athi inkosi ngithethelele ulinde isuke zikhona zakho lezo zona ekekeni zihamba nathi ma uyinkosikazi ngisho uphansi kwebridge uhamba nezakwazi zakho namakehle kwakho ingakho mangabe uyinkosikazi uzathi uthi umsamo uqobo lwakho ungathi ngisaye emsamo ujule emsamo endlini umsamo uqobo lwakho ma uhamba emhlabeni njalo wathi uthi ngumsamo mina fanele iqoqile uba ngumsamo uqobo lami yini umsamo ngokela lihlupho ukuvuma izono zenu ayiqine kodwa zodla indalo yenu zodla amakhaya zodla indoda zodla umuzi sokwaza konke okubi endlini yakho bangcwele ngokela kasebenza ngokhela ubambe ithini asivumi izono sihlephe sihlalini mama kuze bebona usekhulile manje akasavumi ake ngisithele bese bethi lokhu uzolindile ingane zakhe ababhakhe ngenyanga kanje kube ngathi izinto ezibekele bethi lokhu ke futhuka bethi lokhu ulindile ingane zakhe lokhu ulindile ingane zabantu bakhe ngoba siyambona usekhathela akasavumi ingane zakwethu okubuhlungu kakhulu engizwe ukhokhela mekhona kabuhlungu kakhulu ukugezwa kwabakoti amakhanda esaluni lokho kungeze ngaphela ithemba ngathi inkosi salihambela uba isikhathi eside ngoba nami nginengane eshadile ngiyadla ikhona ziyageza amakhanda abanye abafowethu abakaganwa abanye abafowethu abakagani uma uzoshada kunembuzi ezimbili eyasemzini ekababa wakho kuthatha ude ngezilokhamba uxuxa amagaza lezi imbuzi kufakwa insoyi ephuma emzini wakho neva kahle uzokhehlwa ixove ubiwe ngaphandle kubuza umuntu ozokuthuma inhloko axovele amagazi akufaka insoyi oyozufe nayo lo igeze esaluni uyivala ngale lezi imbuzi amadoda akahamba nabakoti bogeza saluni abayilungisa imbuzi umkhokhela kasuya ndawo umkhokheli akazuya ndawo ngoba asindawo imbuzi iyabuya zubili ithi mina ngilanje kwathiwa ngifaka insoli kuwe manje ushile bani masuseluni iphi impilo kuwe makoti uphi umuzi kuwe bangcwele ngiyakhathazela ngesaba ngeke ngivule amakhala ethu inkosi ibusele kuzwini
Ngibonile wangikhokhela ngiqinisa ukuba ngisukile. Ngibona omama abanakisana ngombovo usuze wakhuluma ukuthi abasukile nabo. Ingane ngingacela uNkulunkulu angithethelele ngigabusi ngithethelele amen. Phinde ngikhetha unyazi lwezulu. Ngisukuma nje ngiphushwa angazi ngathi kunenhlamvu ekuyangidubula nje indlela engisukume ngayo noma ngazi ngisukume njalo. Kepha ngizobonga uNkulunkulu ukuphila. Ngizoyibonela nakuJehova uba ngibe khona futhi. Izolo uthe noma ngigida Khokheli mayethi ngisingise. Ngathi mangigida angazi kwenzakaleni kimi. Umgidi-ke mina ngiwuthathe ngomthandazo omkhulu engikwazi ukwenza kuNkulunkulu. Ngoba ukukhuluma ngikwazi, ukuthandaza ngikwazi. Manje ngafikela usizi mangigqoka uNazaretha ngivele ngikhali ngakwazi ukuthandaza. Kepha emgidini la ngikwazi khona ukuthandaza. Thema ngisathi ngisagidile ngiyagida kanjalo behlawulela babathi osezulwini umoya wakhe awuze Nkosi. Kwaba nento ehlayo kimi ngavele ngafika inyembezi ngaphumela yini ngakhala. Bengicela uNkulunkulu ukuthi angikhumbule nami nomndeni wonke. Okungikhalisa kakhulu bese kunesikhathi ngingasezi phambi kwaMkhokheli naku-14. Mama siyabonga kakhulu sinabantwana bakho. Baba uMshumayeli sinomama onamabele agcwazile 14. Sinomama owazi ukuncelisa wonke umuntu ongakhethi imbala kamuntu ukuthi umama ka-14 noma umama wentombi entethelelo usithanda sonke. Lolo thando mina ngitholile ngifika la eSandla Nezwe ngiseyinkosazane nje ngakuthola kumphathi ngaphinde ngakuthola mina. Inkosazane ekhulumile ekuseni kuyangithinta kakhulu. Ikhuluma ngokuzazi mawuyinkosazane. Makhosazane ngiyacela ningiphatheni kahle. Lolu hambo engilihambile lona nilihambayo lokho lula lona linzima. Futhi ngathi kunzima kakhulu kimi ngoba sekune-social media nje kanje. Ngikhumbula khona la ngifunda khona kodwa ngazi uqala kanjani. Kodwa ngithe mangihlele endlini sesihambile nje isikhathi umama waseyangifonela uMkhokheli. Wangicinga wayihlupha ngami. Wangicinga ukuthi ngoba ngisho ukuthi sinomama osithandayo. Nosikhokhelayo ku-14 siyekelela thina nje. Wangithola umama wangivuselela ngabuya. Ngaba khona inkonzweni. Ngikhumbule indlela engangiyiyo saseyinkosazane. Khona ilanga ngalova khona ku-25. Ngangakhona ukuza ku-25 kwafika inkosi uThingo kimi. Yangibuza ukuthi ubani isikhathi. Ku-25 angizange ngize ngivule. Ngasuka ngabuya lezi ngasaba noma ngangihlala endaweni eyingozi ngasaba ukuhamba ngo-25. Kodwa lwafika uThingo kimi la ngibuza ukuthi ubani isikhathi. Ngafonela umphathi ngakusasa ngamcela ngathi mphathi ngizowuvala 25 noma ngawuvutanga. Kunendaba engifuna ukuxoxela yona. Ngakhona ukuthi ngivala 14 ku-25. Namanje ingelosi yami bengitshela ukuthi ayikho mhlawumbe seyimukile kimi. Kepha ifikile kuMkhokheli wayihlupha umama ngami. Uthi umama mangimtshela ukuthi mama ilanga wangifonela ngalo ngayizula ngakhona ngaba nisibona ngisho kanje kanje. Uthi noma mama ngilokhu ngibhizi ngisemehlweni akhe mayithuvala amehlo uyangibona. Kusho ukuthi ingelosi yami yayisihlupha ngami ukuthi uMkhokheli akangifonele. Ngiyabonga mama. MaNazaretha ngizodlula la ekutheni ushembe uNkulunkulu. Ngezikhathi zonke insuku zonke. Siyahamba ngelanga semshadweni mase sibuya sase-Amersfoort. Ngithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu yinto engisukumisile leyo. Ngihlusha nayo inhliziyo ngimuntu nje onenhliziyo encane ngahlusha amafithi kakhulu ngisemncane. Ngiyacela futhi ukuthi awaqeda ngoba asebuyile. Wawaqeda ngiselinda ngihambile nginkosazane yonikela. Ngaze ngakhuluma kayi-4 uNkulunkulu kungathi akangizwa kwathi ngesikade wathi Nkosi angisazi kabuyiswa yini. Masihamba lapho sivelelwe ingozi yemoto. Isazivelela leyo ngozi
kwaba kodwa kimi umzimba wami wetha nje ngavela ukuthi kusho ukuthi ngiyahamba emhlabeni. Kodwa enhlizweni wami kwasala isilonda sokuthi abantu abami ngibashiya kuphi, ngoba ngihamba nomyeni wami la, yimi naye nabanye babo sasihamba nabo ngimancane. uNkulunkulu ukuthi imoto wayibamba kanjani ngoba kwakuneyimoto ezenza i-oncoming ngapha nangapha, kodwa nje sabona sisiphoseleka ehlathini esigangeni nje esivalekile sasini. Nokuthi ngingabulawa inhliziyo ngoba ngisho ukuthi umuntu ohlushwa inhliziyo, ngaphila nje saphila, kodwa sekhane sizwa manje umdlunju ukuthi salimala ngoba udlokovu namanje ithambo lesimali sasebuhlungu. Kimi amadoda awavumi kahle, ngesinye isikhathi vele ebusuku angikwazi ukulala ngoba ngihlushwa yiklembu. Kodwa kukho konke lokho siyambonga uNkulunkulu. Ngizocela uNkulunkulu ukuthi aqede lonke usizi nakho konke. Umama ukhuluma ngendaba enkulu, umama kade wahlala phansi, angeke nginalo kakhulu ngakho, kodwa-ke akushilo okunye kwakho ngiyakwazi. Ngakufica noma ngifika kwangena ngakufica nasemathempelini bakhona abakhokheli abayikhulumayo zonke lezi zinto ey'khulunywa umama. Bengicela uNkulunkulu asiphe uthando, asiphe ukubekezela, njengoba omama besifundisa ngokubekezela emizini esiyiganeleyo. Angifuni kamama ngibona kunzima, ziyafika izimo la ubona khona ukuthi kunzima, uthi noma uthi uzoliphosa ithawula kodwa kube khona omama abakuvuselayo. U-14 ubalulekile kumakoti kakhulu, u-14 ubalulekile kumakoti. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule sikwazi ukukhuthalela izwi lakhe. Inkosi ibusise emhlabeni. Ngiyakhetha inkosi yomhlaba ophakame ngiyasibuza. Lo okhulumayo uMamzolo wendele kwaNgubane. Ngisuka eMsinga ngaphansi kwethempeli emthethweni umshumayeli wami uChoncho, umkhokheli wami Mama Mthetho, ngaphansi kwabomfundisi uNdlovu wasesiphisifi. Ngiyumntwana omncane kakhulu, ngiyaqhaqhazela, ngiyasaba, kodwa angikwazi ukuhlala isikhathi eside kangaka ngisaba ekubeni uShembe ngimazi kahle futhi ngingangabazi ngaye ukuthi uShembe uNkulunkulu uyaphila. Ngiyumntwana omncane-ke kakhulu, ngisuka ekhaya ngokuzosebenza eGoli. uShembe wesimanga esimkhonzayo bengiyumntwana nje okhule engahlupheki kakhulu ngomsebenzi eqedeni kwami ukufunda nje umsebenzi esesithole emva ka-matric namakhozi amancane. Kodwa kuthe emva kokushada sengifundile-ke, sengizizwa nami ukuthi ngisifundiswa lutho umsebenzi awusaqhamuki. Ngahlala-ke ngingasesebenzi, kodwa uShembe emuhle wavelwa ngithumela ezweni elikude. Bengithi mangibuka i-ejam ngithi angisebuyena okushiya ikhaya nengane
nobaba nomamezala nabashana angisena ukushiya kahle kahle mina sekokuthola khona la eduzane ngibo mntohlele ekhaya kodwa uShembe ngoba uyisimanga wayesengithathe ngiphose entabeni zaseGoli ngafika kuLwesibili ngangikade ngilokhu ngifaka nje ngifaka na go Facebook uma ngibona ama posting apply ngafika kuLwesibili eGoli ngoLwesibili olandelayo ngathola i-email ethi hamba uye esikoleni esithize uzofica usibanibani ngathi ngifika kwakuthiwa kade sikulindile nakho ugcwalisa la uyaqala uyasebenza hayi ngagcwalisa ngase ngihamba bathi ke uzobuya ngomsombuluko kwakuLwesine bathi uzobuya ngomsombuluko ngithe ngisendlela amafoni bathi awubuyi ngomsombuluko kahle kahle bekumele ngabe uqale khona namhlanje wena kahle kahle usuyasebenza Nazaretha Shembe isimanga ngithi kibo bonke abaseke sethembeni mabalinde esikufundisiwe la ekhaya ebuncaneni bethu ukulinda la ekhaya kuyalindwa uyanikela ulinde bese ngulindile lo msebenzi iminyaka eyisithupha egcwele ngivolontiya ngoba ngisumuntu othanda ukuhlala bengivolontiya ngilekelela mahala kwenze kwakubuhlungu base kuvela ikhala lapho kade ngivolontiya khona hayi angibanga nayo inhlanhla kwaba inhlanhla yabanye ngoba kwalandwa abanye bebengavolontiyi kwazongena bona Shembe muhle maNazaretha ngiyamkhonza futhi ngiyamthandaza ngiyamethemba wangipha isibindi namandla ngama endaweni yami okulinde khona elami engilazi ngedwa la ngidibana khona noShembe wamaNazaretha lo nalo nekhona lakhe singabukana maNazaretha uthi hayi lokho kwakhe kuncane ukukholwa lokho kwakhe kukhulu ukukholwa kodwa ikhona lami noShembe liloda uyalazi nami ngiyazi ukuthi uShembe kumele ngimbize kangaki kulezi ikhathi ezibekiwe osukwini ukuze ngiphendule maNazaretha uShembe akasiphi isibindi namandla singomama abasebancane ngoba yena uNkulunkulu ngibonge kufika kwami entabeni zaseGoli ngangalazi nalelo Goli ngagcina ngokuze emhlanganweni ekuthuthuke nje bengingalazi na kahle lelo Goli kodwa ngathi mangifika base bengiyalela nje abantu abangakhola ngoba ngiboni naNazaretha mama lapha engikhona ngisandokuzwa nje ukuthi kade hayibo wakhona cha ke bakhona sengiyabazi ngiyababona bangiyalela ukuthi hayi ngapha ngaseDolfontein ngase ngithi ke hambeka ngenyawo bajebo ngoba inhloso yami ukuthi indawo ngihambe ngenyawo kuze ngiyazi kahle bengihamba ngemoto nganqamlake ngenyawo bathi uzojika ngale kwalese Ellis Park uhamba ubuzi sekukuningi abantu bokufika ke bethi hayi asazi lapho thina hayi kulungileke ngaze ngathola ngafika mangifika sengifika ngizwa sengiphakathi ukuthi hawu ngisesanda nezwe engisizwa ngendaba uShembe muhleke kushuthi ungilethe ngenhloso lana ngoba hayi ngiyakangathwa ngibona ngathi kothi kushaya isikhathi sami sokuthi ngibuyele ekhaya ngiyobe ngivuthiwe ngendlela umama akamukelana kahle ngakhona mufika akanakuthi uyafika akakwazi noma uyakwazi kodwa ukutshela igama elilodwa mawuzibika kuyena ukuthi ngiyafika wathi nje kumina thina sikhonza uShembe la ekhaya unyazi okunye asikwazi futhi okunye asikwenzi usitangatha ngesabatha sitangathe ngo-14 omama basitangatha ngisho sihle nje ngaphandle beyikhulumela uyuzwe uqoshe umntwana omncane maNazaretha inkosazane uqala ekhulumile ekuseni ikhuluma indaba enkulu ithi amakhosazane ayinsika yemakhaya emizini lapho abazalwa khona ibona insika ukhuluma iqiniso ubaba wami kwathi ngo-2016 ebuya eKhleni ebiziwe kwakuNovember 5 kade abagcotshwa bebizwe inkosi cha baboma kaye nomgcotsho wayethunyiwe nje ngokwethempeli kade bebiziwe inkosi ibabizile eKhleni mayesebuya ubaba wami endaweni uyinduna mayebuya ntambama ilanga selishona la ngakashoni mayengena ke ubezona kakhulu nenkosazana uMagcino wasekhaya uMagcino wakhe mayebuya imhlangabeze ngasesangweni imlandela ngemuvi ihamba imxoxisa ubaba senibuyile nihambe kahle ebuhleni
mabedlula phakathi kwezindlu benqamula eyokhuphuka amastebhisi endlini engasenhla ayobika ukuthi usebuyile. Isiya ngokumbeka inkosazane yakhe ngoba phela useyendlini engenhla yona izubuyi. Mayithi yajika njenganesashi sibhamu ebhekene ekhaya kithi ubaba uzodutshulisa kwesigebengu indoda yomuzi. Yaqhuma inhlamvu yaqhuma kanye emva kwezindlu. Mayiqhuma kanye uShembe wesimanga esimkhonzayo uNkulunkulu wathumela ingelosi yebheke wathi ayimhlangabeze. MaNazaretha lenhlamvu yamshaya la enyongeni wahlala phansi sabaleka isigebengu asibonwanga. Waphuthunyiswa esibhedlela mase kuzwakala ubulaweni indaba ukuthi uyinduna. Sahlangana ke siyingane zakhe abaphuma emzini yabo abadilike eGoli abasebenzayo. Beze kubaba somnenga siyahlangana sonke somnenga baba sicela uyeke lento yokunduna ungaze ufele uba induna baba unganamuyeke baba uhlale phansi. Baba wakhuluma nje igama namhlanje ngithi mangicabanga ngithi hey uShembe isimanga. Wathi baba abantu abami ngizwa kahle kodwa abantu abami uShembe wehlile emazulwini uze emakhosini amakhosi asenduneni induna sebantwini. Manithi angehle ngisiyeke lesikhundla sokuba induna nithi kanti uShembe uze ekubani abantu bazomazi kanjani uShembe thina amaNazaretha masimbalekela sibalekela amakhosi ngoba kusho ukuthi nithi angibaleki. MaNazaretha uShembe isimanga ubaba wami ungamphika ukuthi wake wadubuleka uhambisa okwensizwa. uShembe MaNazaretha uyisimanga. Siyabonga kakhulu mama umkhokheli indlela osikhokhela ngayo. Siyabonga bomama siyabonga kakhulu mama Mazulu ukusikhokhela. Ngoba MaNazaretha kunzima ukuba umakoti. Kunzima ukuba umakoti emzini ogane kuona. Kunzima ukuba umakoti ebandleni esikhonza kilo ngoba kubuye kuvuke phela ukuthi uyingane ucabanga ukuthi nawe usuhlakaniphile uyazi kanti asazi lutho. MaNazaretha ngiyacela ukuthi uShembe sikhumbule singomakoti abancane sibalalelisisa bomama ngoba uma ngabe singabalalisanga kusho ukuthi omama bakusasa kuleli bandla ngeke baze babe khona. MaNazaretha uma ngabe useyinkosazana usemncane sokungakwazi okuhle nokubi sokuzazela ukuthi nje kumele ngizigcine ngibe inkosazana emsulwa ngigide ngihamba u25 kanti indaba enkulu asiyazi. Ngiyacela amakhosazane ukunihlephulela nje imfihlo engaba nayo mina ekukhuleni kwami. Makhosazane mina ngahamba ngacela enkosini uMendo ngangazi nanokuthi ngicelani kodwa ke sathola ithuba nje samakhosazane kade ngimenyeziwe kuthiwa asokha amanzi enhlangakazi amakhosazane azokha amanzi akababa. Sase siyathola ithuba lokuyonikela kubaba uThixo. Ngafike nje ngacela ukufunda ngiphasa esikoleni ngingafeyili ngase ngacela uMendo ngangazi ukuthi ngicelani sengibona namhlanje ekuganeni kwami makhosazane ngagana emzini umkhonyana wami uyedwa bese kubosisi basemzini bonke banezingane zabo khona la ekhaya. Kodwa uShembe ngoba ngiyangithemba ukuthi kushuthi lo Mendo ngapho yena hayi ngibona ngathi ngihluleka kancane ngoba phela nami ngumntwana futhi ngumuntu. Ukufika abazukulu khona into eyenziwe thina bomakoti masifika emzini abantu uthi mangabe uphaka usinikwa khona emzini leligonya lothi kuthiwe muphakela ubaba waphakela umama wasuphakela umkhwenyana wakho nayo kobuqedile. Mina ngafike ngabuka lokhu ukuthi hayi leli gunya abanginika lona liyangesinda kwamanje ngizogcina ngingamazanga umntwana odlile nongadlanga. Engathi uNkulunkulu ngasikhumbula somakoti abancane siyenze lenkonzo yokuphaka nale nkonzo yokuthi mangabe uphakela abantu ekhaya ungasho ukuthi lo mncane lona mkhulu lona mdala lona akangithandi lona uyangithanda ubaphakele bonke abantu ngokulingana bese uhlonipha izitsha zababezala nomamezala nomkhwenyana wakho nosisi wakho omdala nomfowenu omdala. MaNazaretha siyamcela uNkulunkulu kaShembe ukuba siphe ukukhula kule ndlela yokuba ngomama abaqotho. Kubusisiwe ukufika emzini kusakhona umamezala.
kubusisi ufike emzini kusakhona ubaba eManazaretha ubaba uyalwelana babezala uyanqaba nomakoti uyanqaba babezala ekhaya sandlala ngengane yomuntu la umuntu ucabanga usuwathi uthi hayi kodwa nami lapha bengishayela isikhala kodwa usedwebile wathi yomuntu lengane kumnandi mana mamakoti abancane bodadewethu ukufika umama ezala emzini ngoba awubanayo le challenge yokuthi usuhambe wayopheka laphayana waqiqizela kanti akusiyona indlu yakwenu usuhambile wayopheka lapha walala wangala kufanele uvuke uyopheka khona kanti yona ndlu yakwenu leyo umamezala uyacathulisa kulaba nkosama bangabafica ngomamezala ngiyacabanga nje ukuthi kunzima kangakanani ukulokhu utshelwa wonke umuntu ukuthi yenza kanje ungenzi kanje umamezala uyasekelana umamezala uyakhulisana noma ngabe nzima kangakanani ukuhlala naye ngoba abafani kuyenzeka uthole onzima ngempela ukuthi hayi akwamkeleki kahle ukuthi yena uney'ngane zakhe nawe futhi uzoba ingane yakhe kodwa ishembe sicela sithi isibindi namandla bomakoti abancane sibathande labantu njengoba esho umama ethi ukuphaka kuyisibusiso bodadewethu ukuthi uma ngena umuntu ekhaya noma ngabe kuthiwa-ke ayikho ijuice namakhekhe kodwa nje lolo phutho oluphekile umphakela adla bonke ushiye isibusiso ngiyabonga amantombazane inkosi usenikizweni omkhulu bangumabengithatha bengisemzini bafike bakusebenzisa kantshini labathi kumuntu akuseyona kantshini basewumazima ekufike kwabo emshadweni ngathethekelwa isisu kwamosheka into ey'ningi kwavela ukuthi benze iphutha ngokuthi bangizima mazulu ekubeni baba engazange aqedelela amahlawuli kodwa kantshini ushembe uNkulunkulu kaNazaretha eganeni kwanikane emzini owamazayuni babezala wayokufundisa usokezayo nje namanje nje njengoba kuyisonto kusasa kushisa ngithe mangabe ngilotsholwa ngabe ngitshela ukuthi nje wena mangabe usuku uzogana la ekhaya kodwa nje uqinise washele ngoba la ekhaya asizona amanazareth asiyizayo weniyekezayo wazi wathi umamezala ngoba ngishade umamezala omdala owami engasekho kusemncane wathi la ekhaya thina makoti sinomamkhulu safika samabhinta sifakidwa kodwa lezo zinto sayikhipha sayihambisa nokuthula ngoba isebenzi la ekhaya wena mawugida sifuna ukuthi ungene neveli hayi ngavuma ngathi kulungile mamncane ngizokwenza kanjalo kodwa ngicela ukuthi mangabe sengaba ngikwazi ukuthi ngikho isidwaba wavuma hayi kuthe sisemshadweni lapho sishada base kufanele ngiye ngasendlini yangasenhla ngiyothatha iyalo masingena lapha singena umntwana kaMzukulu uMbozi mase sizokwa makhelwane ngoba kangitshelanga ngathi wayesedlule emhlabeni kodwa ngithe mangiqeda ukungena ngesidwaba sami isigoli ngithatha iyalo ngathi mangiphuma umntwana wabe ekhwehlele waseke ukusuka lapho umamezala ngakusasa wazongitshela ukuthi makoti kusuka namhlanje siyakuvumela la ekhaya ukuthi ube yiNazaretha ushebe vele nathi siyanikela khona sicele namanzi ungabusabeki ngalokhu Nazaretha ukusho ukuthi ushebe ngizokhuluma ngentoyi-ke kushiswa intoyi umama Mazuma kakhuluma ngayo uthe ugogozala wami usadlule emhlabeni mangiqala ukuluka inhloko ngoba mina bengumuntu oyifakela nje isiqholo lesesigqokwayo bengingathungi ikhanda ngithe mangithunga wafika ebusuku wathi ngiyabonga amakoti omntanami lokho okwenzile kuhle kakhulu ngisacela ukuthi le ntoyi yakho mangabe ungena phakathi kwekhaya ungayivali koqhela nje
ngoba la ekhaya kulelwane eziningi ezikhona phakathi kwale ekhaya ngokungena kwakho kulamasanga la ekhaya lazolwane zosha zonke iphumele esana nangampela ngathi ngilele ebusuku ngabona inkukhu emnyama iphuma ngegate ithi ayiwe liyashisa ngalo shebe wakho la ekhaya thina sesiyahamba kwazovela intombazane nabafana ababili nabo baphuma ngegate bathi ayi wena uyashisa nalo shebe wakho waphuma wahamba bese ngiza besihlabele ngihlabelela isithi silethisiwe thina amaNazaretha sonke ngonyaka ka-2017 njengoba umshumayeli ayeshumayeza ukuthi mangabe ubabeza asovamisa ukuyokhipha abasemakethe egodini zosiza nami ngathatha-ke imbuzi embili ngayokhipha abasekhabo mama kwaNtshimilana bakwandawo la ngiganele khona ngiganele kwandawo nginetholele linambithi ngithe mangibakhiphile ngathi mangilele ebusuku ngabona kungena abantu ebuhleli becula bephethe igubhu nembomshini besihlabela bethi silesiwe thina amaNazaretha sonke izalukwazi zayiqashiya igiye ezinye zayiginqika phansi zikhala sekuvele omunye mkhulu-ke ngoba umkhulu ozala umama ngimazi uthi wekhalisile mntanami labo babonayo basekhabo ma wakhe abakaNtshimini wathi mntanami okokuqala selokhu sahamba emhlabeni ukhishwe egodini zosiza okwenzile kukhulu kakhulu uze ungayeki ukusikhipha egodini zosiza ngoba labo bakhiphile manje ukhiphe okhokho bethu wathi kithi awukakafiki isitaba wathi kodwa-ke ngenxa yokuthi wena mzukulwana wanowethu usenzela kahle ezulwini ihleli kahle hhayi ngaphinda futhi ngo-2021 ngabakhipha sekuno-5 years ngabakhiphi kwafika ukhokho kama wafika kimi wazothi ngicela ukuthi enzele isithebe senkomo ngoba lokhu ahamba kazenze isithebe senkomo hhayi nangampela sahlanganisa kwahlanganiswa kwathiwa kuhlanganiswa umndeni senziwa leso sithebe isithebe mangabe senziwe hayi kwaba kuhle konke kodwa mina ngalahlekelwa imali ebhenki engango-12,800 angangazi ukuthi le mali kahlwe yini ngaba buhlungu kakhulu ukuthi hawu ukhokha ngathi izizukulwane zakhe ayihlanganisele ngenzela umsebenzi qeda usengilahlekisela imali engalo hhayi kumenye-ke nami-ke ebuhleni bamaNazaretha njengoba nje siyongenisa umndenile mase kusetekisini ebuyayo avele futhi umkhulu ozala uma athi mntanami siyabonga kakhulu ngokuyosingenisela umdedele singenile sonke kodwa manje kunesikhalo wena sakutshela sathi uhlala isikhiphe egodini zosiza usasikhiphe egodini zosiza uyayikhumbula le mali yakhe elahlekile ngoDisemba ithathwe laba abangakaphumi egodini zosiza bathi wena ufike wenza umsebenzi wakhokho abazange bakhona uzohlanganela esithebeni sikakhokho ngoba bebekade besegodini zosiza uyaphinda futhi manje uyongenisa umdedele ubashiya ngaphandle abangenile bona ekhaya yingakho-ke walahlekelwa leyo mali yenza futhi uzame futhi imbuzi uhambe uyosigeza ngoba sisasegodini zosiza engisho ukuthi emaNazaretha-ke ngiyambonga ushembe ngakho konke ngoba ukube ngangenayo ushembe ngabe konke lokho angikwazi inkosi isisebenziwe amen Siyabonga ithuba lesiphiwa ubaba uShumayeli lokuthi asisukume sikhulume sisho ukuthi kunjani ukuba umama. Inzima ke into umShumayeli athi asikhulume siyisho
njengosisi nje oqeda ukushada lana uthi uyajabula yena ukuthi uqeda ukuhlala phansi uthi uyajabula yena ukuthi wamthola umamezala nobabezala ekhona. Mina-ke ngaba umuntu owathi mangabe eyogana wasegana umuntu ongasenababazali, okuwukuthi into enzima kakhulu leyo ngoba as much noma kunzima ukuba umama, kodwa ngathi kunzima kakhulu uma uzothi uyafika futhi ufike ekhaya elingasenayo umuntu owumama, ngoba awuze ungazi ukuthi noma unyathela lana usanyathela ngakho. Akukho-ke nje umuntu ofikile wakutshela mhlambe wathi hayi la ekhaya into enjena yenziwa kanjani, into enjena yenziwa kanjani. Kodwa ngenxa yomusa kaShembe ukuthi wasithanda wasenzela lo mkhosi omkhulu owu-14. Siyabona iminyaka iyaqhubeka noma singazi noma senza ngakho yini, kodwa iziyalo esizitshelwayo ku-14 zinkulu kakhulu. Ayibonge inkosi. Ngithi-ke mina uma ngiba noma ngiyibuza ngiyikhulumela nje ngenhliziyo ngithi Nkosi yami ngiyacela ukuthi ngoba kuthiwa umuntu wesifazane uyena okwazi ukwakha indlu, uyena futhi okwazi ukuyibhidliza. Ngithi ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angiphe ukubonela komama baphambili, angiphe futhi nokubonela kumama wami. Umama wami washiwa umyeni wakhe wayengakafiki naku-35. Abantu bakudala-ke babekade beshesha ukusithola siyabantwana. Kodwa ngithi mangibona into esiyenzekile ekhaya, ngithi ngiyamfisa uNkulunkulu owangena enhlizweni yalo mama, yamenza wahlala ebuncaneni bakhe, yamenza walakha leli khaya. Ngizalwa nabantu-ke abafana emva kwami, ngilana abafana abawu-4. Kodwa kulabafana abawu-4 angeke uzusho ukuthi abasazi isandla sikababa ngoba ubaba wadlula besebancane kakhulu. Ngithi ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu noma abakubo kamama bamembatha lowo mama ukuthi nabe bangembathe, uthi nami lo muze ngabekwa kuwona ungafi ngesandla sami. Ngithi ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angiphe ukuhamba ngokuqonda ngoba kunzima maNazaretha. Siphila esikhathini esinzima kakhulu. Yebo inkonzo yethu yinhle, inkonzo yethu ineyiyalo, kodwa angeke sikuphiwe ukuthi nala emhlabeni mawuphuma umhlaba ubukeka umuhle kakhulu. Uye uthi noma usuthi ugqokile ngendlela esiyesitshelwe ngayo la ngaphakathi, sitshelwa omama bethu ngoba cha omama bethu bayasakha ngempela. Ngiyamzwela-ke umuntu ongakakuboni ukubaluleka ko-14 obona nje ukuthi kuyafana, okwazi ukuthi hayi kuyabanda angeke ngiye ku-14. Kukhona abantu abahamba indlela ezinde bethwele imithwalo beza kula 14. Mhlawumbe wena uthi kuyabanda nje, mhlawumbe ikhona nani indlela elula yokuhamba endlini. Ngiyamzwela ngoba usuke ungazi ukuthi njengoba silaphana nje njengoba nje umuntu uma unemoto uyazi ukuthi uze imoto yakhe izohlala ikahle, kufuneka ihambe iyobona umakhenika ayibone ukuthi ngabe amanzi i-oil isa-right yini nani. Yathi masilapha ku-14 sisuke siyophela elibhithwa amaNazaretha. Akukho icala abangalithinti omama ku-14. Bawashaya wonke amacala futhi akwenzeki iphume inkonzo kungekho la oshayeke khona. Uzizwe ukuthi hayi le nkonzo ibingami ibikimina-ke namuhla, bese uyazama nawe ukuthi uhlale ufinyele. Ngisho ukuthi-ke bangcwele laba ababethatha kancane u-14 noma babona kufana, shintsha ngane yakwethu ngoba omama besho nje bethi ukuba umuntu wesifazane into enkulu kabi ngoba uwena olakhaya ikhaya, uwena futhi olibhidlizayo. Uzolakha kanjani-ke ikhaya ungazi ukuthi laba abaphambili, ngoba nangu nje umama usenendwele ezimhlophe useyihambile le ndlela. Kuningi esikuncela kuye ukuze nathi sizogcina sifikile lapha esifisa ukufika khona, ukuze nathi sizogcina siwakhile lamakhaya esiwaziyo. Sengathi singayithatha serious-ke indaba ka-14 bangcwele, siyilandelisise kahle noma kungekho lula, kodwa vele umsebenzi esiwunikwe njengabantu besifazane awulula ngoba mawuthi uyabheka ithina egcineni esithwala izinto ezinzima. Umuntu wesifazane ekugcineni angikaze ngibabone, ngisho nakwezinye iy'ndawo engemaZulu angikaze ngibabone abantu abawobaba kuthiwa yibona abalala nesidumbu endlini. Abantu abalala nesidumbu endlini yithina bomama
abantu abageza umuntu osuke sihambile yithina bomama. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi i-assignment yethu inkulu kakhulu emhlabeni, kodwa ngeke uzenzele konke lokhu uma ungenayo uThixo. Angeke futhi uzenzele konke lokhu uma wena ungazihambi izivumo lezi esibekelwe uNkulunkulu wethu. Uyokwazi kanjani ukuthi into ethina yenziwa? Uyokwazi kanjani ukuthi into ethina yenziwe? Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu siwomama abancane, muhle umhlaba, muhle kakhulu. Kodwa ngiyibone inkonzo yamaSulumane, ngibathande laba bantu, even ezikhungweni zemsebenzi bakhelwa ngisho indawo yabo ngoba bayayivaluisha inkonzo yethu yabo, abafani nathi. Thina-ke la emhlabeni ingathi kwesinye isikhathi sikuthanda konke, nalokho okungala ngaphandle siyakuthanda, nangalokho okula ngaphakathi siyakuthanda. Kodwa uma singahlala ezwini, mhlawumbe uNkulunkulu bengasakhela le mizi, ngoba egcineni kwakhona into esiyizelayo nento eyenza ukuthi singalali endlini. Siyafisa ukuthi uNkulunkulu asakhise imizi, asenze nathi sibe omakoti abangeke baze imizi buze kuwena kuthiwa wehluleke. Nkosi kusiseni kuzulu.
thina